ninyenda kushaba abantu bitu even if our economy is liberalized konka mutagumana munyigiriza abantu bitu. Bwanyuma y'ebigambo bya RDC twatayiragamwe omu mashomero agayoni gahumurisa abeegi kandi twahika Hills Nursery Primary School kandi abazaire babandi betombwitira okwegyera ebishare by'entambura omu bwire obusente zitarikureebeka. Ba drivers bakamama motoka mbajanga amajita gakatemba so nchitugumira okoreta abana shangwa na munongo mbiro byo kumuruka transport ya hibwe ninjimanya kuruga shema kuiko murimba tawo tubino tugendera ko kubita konkerizo hati batinda abana nibabiha ho mutwa kana shi it beats my understanding when you have very many clients nimuteni and when actually you are supposed to reduce because you have clients bid konkati kumputembia tumukureba ngo abazire mubaretera problem ori kurre by'ukurambura omu mashomero Sempa Muzafaro hona yenda bashomesa batamana mu kushomesa bicika bishatu by'omubiri nyenkarije ngabashomesa na head teacher zibona mu mashomero kugira ngo abana tuba training turukubesinga Harubroom's taxonomy, that's cognitive to training a cognitive tugarake training psychomotor then nabwanyuma affective omwana wa training ebyobwongo bwonka okebwa ebyemikono nombiro gundi obeno mango wa training chweka no training abana batakwija kugiye kibagasa omwihanga ryito nangwa no munsi yetu mwe ni twentende ko mwana kugira ngo ayijuke ayetegereze kandi abi applying mu real life situation. Brian Kato orumukuru w'ishemereri najyango batandikira umuranga gwa president gwa science na technology ogwo kushomesa abeegi zakanyabwenge bakiri bato kugira ngo twaza kwika aha P7 omwana ayo nabasa gukora some basics za computer nka Microsoft and other software applications. Bamwe mu bazire ntibashobora bwenshi cy'urungi okwetwara abana bakabasiye mu mashomero gabo ntabwo kwenda ngo umanye umwana yataho mu isomero ari safe ahari kuza kurara arahata abasomesa abo barubata baruho bizire byona enshoge kutuma amashomero agamwe gakuzibira abazire kuzo mu dormitories ningo buraro kureba buraro bw'abana no kugira ngo ibintu niba bitayikire omuganda kago omukuru w'ishema ryabo ya Nyanza Girls Secondary School muri obuhirwoha nashiba government okwika hanze mu mashomero bakareba obuzibu bwarimu ngabo kuba economy y'ihanga ryo neteganise mu korero y'amashomero abo kuba mwamutine sente abazira bataresere sente tino cyo kushashura abakozi kandi abakozi babatine that financial muscle nabo tino kubarazo mukatare kugura ebyo kubabisaho buhirwaho narabura abazire abatari kwebasa okoreka kugumya abana omu maka gabo koreka bije baganiye n'abakuru b'amashomero akwanje turi abantu twetegereze kikugenda mu ihanga abo kwa nabo namubike byo biro byona kandi agaraka mu leta atine na sente kandi uvuga ngo muresire kugira ngo agende n'abandi batakamusaka gashoka Mike twachiri